छिगु जिगु झिगु झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब नेपाल सम्बत आन्दोलन या नुगु कार्य दिशा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी नेपाल सम्बत या आन्दोलन आतकया उपलब्धि वो आ न्याकी मागु पलाया तकया नुगुला पुदेकी मागु आवश्यकता थुगु आन्दोलन ने नेलवा जुया चोपिनस यागुतु थ्योम थ्यो प्यंगु दशक न्योनिसे न्याकोगु नेपाल सम्बत या आन्दोलन या तकया अभिलेखीकरण या मागु आवश्यकता बोर्ड जुगुतु छुख नेपाल सम्बत या आन्दोलन थो आन्दोलन या छुछु माग पुवन थो आन्दोलन या विकास गुकथां जुल थो आन्दोलन पुवन के गु निम्ति सुना गुकथां योगदान या थो यावत विषय या कया अभिलेखीकरण या मागु लिसलिसे दे निंक नुदा हनिगु थो आन्दोलनले बोतिकया वया चंगु खलपुच छथ्या चोना सहल व्यक्ति मागु आवश्यकता जुगुतु थोहे मुद्दा या वाचाका नेपाल सम्बत राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी जितेंगुतु नए तुने जी तामी जुसा लुभुना महजी फुसा नेवा देदबु या संयोजने नुद समारोह समिति नेपाल भाषा मंका खल राष्ट्रिय विभूति शंखधर प्रतिष्ठान नेपाल भाषा मंका खल येललिसे थिथि खल पुच या मंका गोसाले नेपाल सम्बत 1144 बसलाका तृतीया ज्येष्ठ 13 गते आइतबारदी ये थुगु गोष्ठी जितेंगु खा गणदुथी जाति स्वाया नित्य मग मग वासना नेपाल सम्बत ताहकगु निरन्तर आन्दोलन पाखे गुलिखे माग राज्य सत्ता पुवंगी तुंको गुदु थथे पुवंगु माग छुछुख वो राज्य पुवंगी तुंकुगु माग या त व्यवहारे गुकथ छेलेगु आदि विषय या त कया सहल व्याकेगु आवश्यकता कथ थुगु गोष्ठी जितेंगु खा नेपाल सम्बत्य मुमाग सरकार नेपाल सम्बत्य त छेलबुला हेमा धैगु ख थो माग्न राज्य पाखे पुवंगी तुंकु बुदु अथेहे नेपाल सम्बत नेपाय मौलिक राष्ट्रिय सम्बद्धका घोषणा या तुंकु बुदु थुगु स्थिति आन्दोलन या आय अवस्था हो भावी कार्य दिशा कोछि मागु खे जे सक्स्या वाचा हुख थुगु ए खया त वाचाका नेपाल सम्बत राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठिया गोसा गोगु ख नेपाल सम्बत या आन्दोलनले यक्को खलपुचल थथगु कथाया योगदान या गुदु अथे थिथि खलपुच तसेन थथगु कथा अभियान न्याको गुदु तर नेपाल थिथि आन्दोलन मध्ये विस्कम कथाया आन्दोलन सम्बत आन्दोलन या तकया अभिलेखीकरण धासा या गुज्या जुया चंगु मधु थुगुहे राष्ट्रिय गोष्ठी पाखे आ नेपाल सम्बत आन्दोलन या अभिलेखीकरण लिसे आन्दोलन या नुगु कार्य दिशा कोछि गुखे जी सकले आशावादी जुगुदु लिकपा हिसी दे कचेगन रंग सकता मागना नेपाल सम्बत राष्ट्रिय नुड समारोह समिति दे दश नुदय इले राज्य प्रमुख पिन्त नाप्लाना नेपाल सम्बत माग पुवंकेत इनाप याना वया चंगुतु थथे इनाप या कथ आतकय दुनी थिथि माग पुवंकी तुंकु गुतु गथिकी नेपाल सम्बत या त राष्ट्रिय सम्बत घोषणा या मागु माग पुवने तुंकलसा नेपाल सम्बत यदि सार्वजनिक विधा बिमागु माग्न पुवंके तुंकु गुतु अथेहे नेपाल सम्बत या तिथि सरकारी क्यालेन्डरे दुथ्याकी मागु माग पुवंकी तुंकु गुदुसा लिपांगु इले नेपाल सम्बत या त सरकारी दस्तावेजे छेलिमा तका यागु माग्न पुवंके तुंकल आ झिगु माग सुख राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठिया मु विषय थोहे ख
अथे राज्य पाखे पुवंके तुंकुगु माग व्यवहारे बुकथ छेला चुमुदु वो जिगु दाहितो छुख थुकथ या थिथि विषय या त गया सहल लिपा नुगु कार्य दिशा वइगु भलसा जी सकल सिन कै जिगु ख नेपाल सम्बत धैगु राष्ट्रिय भावना छिगु जिगु जिगु जी सकल नेवाय मंकास नेवा युट्युब